Die voorsitter van die Laureus Sportstigting, Morney du Plessis, en die sportlegendes Hugo Porta, Miguel Indurain en Daley Thompson het Vrydag 'n gemeenskapsprojek in Heideveld besoek. Die Great Commission United projek gebruik lewensvaardighede en sokker om jong mense uit die greep van bendes en dwelms te hou. Dit is in 2001 deur Mario van Niekerk, 'n voormalige bendelid in Heideveld begin. Great Commission United bemagtig jong mense om hul potensiaal te verwesenlik en beheer te neem van hul eie lewens. Dit help hulle om hul skoolopleiding te voltooi en positiewe rolmodelle vir die gemeenskap te wees. Die meerderheid van die deelnemers, van laerskoolleerlinge tot hoërskoolleerlinge en volwassenes, is van Heideveld, maar daar is ook 'n paar van Mannenberg, Guguletu en Langa. Sowat 300 woon weekliks die opleidingssessies by. Deelnemers kry mettertyd kans om afrigters en skeieregters te word en heel party van die vrywilligers is voormalige bendelede en dwelmverslaafdes. Die Laureus Sportstigting het verlede jaar by die inisiatief betrokke geraak en bied finansiële ondersteuning. Us, we come from all over the world, and I want to tell you that your project has joined a world organization. So you're not only now in Heideveld, you belong to the world, you belong to the projects of Laureus in the world. And I think you can be proud of that, and you can be proud of your champion, Mario van Niekerk. We play sport because we love it, is that right? Yeah. And we play sport because it can improve our lives, is that right? Yeah. And that is what Mario and his coaches are doing with you guys, and you must please, you must keep going, keep it up. Not only when you're small, but when you're big as well.